Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin binasında Tatarstan Respublikası Premier-Ministri orunbasarı Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Şehvazi ve Sakadılgayazulu isiminden şın көңілден сәлемлейм. Біріншіден, мен өзім Шакиров Данис Фәнисұлы болам. Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komitet жетекшісі. Мында енді әлбәттә біздің татар дүниясы үшін белгілі болған шәхестері бізде бар. Bir матур bir традиция ол. Her yılını bizning Kamil Efendi Sirazettinov әлбәттә инде bu atlanı bütün internet şovladı, sosyal şebekələr şovladı. Ramilovi Şuragul'un tuğan günü oңайından şu delegasya bilen matur bir sefer, işlikli sefer şu vakitte әлбәттә indi o tradisyon seferimizni hem indi әлбәттә şu sefer vaktinde Bütün Dünya Tatar Kongresi binasında ayrım bir uçraşı ol tabii. Şu an ben sizge ayrım rahmetlerimni җиткерәм. Hem sizning көңеллегездә дә Mında indi әлбәттә bizning kişiyle bilen tanış bulgan kişiler de var, tanış bulmayan da kişiler var. Yaşarımız da biri de bu Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin binası. Mında gündelik durmuşta bütün dünyadaki milletleşlerimizni birleştire turgan hem gündelik durmuşta alarga beyli bulgan meselelerini hal ete turgan uyuşma. Bugünkü günde bizning 45 şit ilde hem ilimizin 76 tübeginde 510 Tatar uyuşması var. Hem bunda bu televizyon, VKS sisteması hem kalgan meseleler cihazlandırıldığı da gündelik turmuşlar bilen her vakit ilimtede turup onların aktual meselelerin şu yolu hal ettiği meseleleri karala. 3 katlı bina bu indi İrik Meydanı. Bunda әлбәттә 90-cı yıllarda şu Yirik Meydanına bizning milli meselelerinin ko'tarilişi bulgan şırında hem bizning karşısında Tatarstan Respublikası hükümeti Musa Jalil isimde bu Balet Teatrında hem Üzek'te biz Bütün Dünya Tatar Kongresi әлбәттә sizning yazışlar birliginde başka uyuşmalarda da şuraşular bulgandır diye biliminde men biride de әлбәттә biz Kamil Efendi iştirgan delegasya bulgan şuraqta her vakit bilip turabız. Bunda icad ahilleri, sanat ahilleri, milli canlı, Tatar canlı her vakit özünün Tatarlığı bilen gururlanıp yaşayan halkımız. Şulay dostana bulup, dosta turmakta yaşayıp halkımızını birleştirip ul yukkağına bitinde bir kuşun iki kanatı değilmegen. Ben her vakit aytıp kelem, çünkü Tatar Başkırt dostluğu ol mengelik. Nindigine siyaset vazgayet buluğa karamastan Tatar bulup kalsın. Başkırtstanda da ben şunu tiler idim. Hem şunun bilen her vakit şunu iste tutup Tatarların gamel stratejisi kabul edildi. Tarihta birinci takdir millet jiyini uyuşturuldu. Millet jiyini tarafından 2020 yılda biz Tatarların gamel stratejisini kabul edip yönelişleri bilgilendi. Hem takdimler hem iskermeler için de ayrı bitler bilgilendi. Bu indüstrimizin tileklerimizin, fikirlerimizni yazıp bizge tapşırır şimdi. Elbette indi o variantta da var. Nasıl atıran variant. Tabii olay hükümatı o yaktan 50 stratejide bilgilengen yönelişleri boyunca biz şenlikini alıp varabız. Bugünkü günde hem sizge de onun bilen indi siz Kırgızistan'da şu internette de var. Bizning Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin saytı, Tatarlar gazetesi şekliyle 2021 yıl Tatarstan Respublikası tarafından Tuğan Tiller hem Halklar Birdemligi yılı dip ilan edildi. Bütün Dünya Tatar Kongresi tarafından o Tatar halkının Birdemligi yılı. Kazan yıllarında turistik, kültüra hem de medeni uyuşturucu işlerin alıbarını devam ederiz. Rahmet Tatar Kongresi'ne çünkü bizning birinchi seyahatini 26 iyun 2007 yılda Sovyapa bilen Tatar Kongresi karşı alganlar idi. Hem de indi şu vakittan başlap biz türlü ekskursiyalar, türlü programmalar bilen indi 150-200 binge yakın turistini temin ettik. Informasiya bilen hem de indi Kazan'a kelgen kişi Kazan'dan bir ölüşün yüreğine salıp qaytıp gitті. Hem indi o Kazan'a
her uşak kilirge deyip niyetler kaytıp gitti. Şonday niyetler bilen kaytıp gitken kişi bizning zor şatlık, bizning zor maksat. Endi Ramil Abuy Şuragulov, ol bitinde bizning Bашкортстанның, Татарстанның түгел, көп регионнарда, bütün dünyada yaşagan millettaşlarning da yaratgan şairlarining birisi bo'lib turadi. Chunki 1000 jir, более автор, более 1500 песен дегенде, это әйтеугенә жеңіл. Ол рекорд Гиннесага, әгәр дә бирсәк, рекорд Гиннесага да кертергә була торган кеше, чөнки 1000 şiirini jir иткән кеше, ул андый кешеләрне мин белмим әле бүгенге көндә. Шуңа Алла бирсә, ул китапка керерсез дип ышанабыз, Рамил абый. Һәм инде сезнең җырлар белән үстек, сезнең җырларны әлдә тыңлыйбыз, киләчәктә дә үзебезнең балалар, оныклар тыңлар дип ышанабыз. Безнең татар егетләре, татар кызлары, унымаганда төрки халыкларыбыз үзеннән соң ата-бабаларыбыздан калган матур мирасны, җырларыбызны калдырдай матур гаилә төзергә тиешләр. Һәм без бу үзебезнең менә милли мөхитебездә яшәйбез икән, без шушы милләтебезнең сөйкле кешеләре булып, җаваплы кешеләре булып яшәсәк иде. Һәм менә мин әйтеп торам, без монда җырлап та йөрибез, Аллага шөкер, эш эшләп тә йөрибез, клипында төшереп йөрибез. Һәм менә яңа клипымны төшерә башладым. Менә шушы шигырь, бу уйландыра торган шигырь. Халкым синә ниләр булган? Можешь снять, кстати. Чит телләрдә тел ачыла. Ана теле онытылган, туган халкым, газиз халкым, бүген синә ниләр булган? Туган халкым, газиз халкым, бүген сине булмый аңлап, каберендә ата-бабам ятадыр бит сине каргап. Чит милләтләр кушагында бер кем кала күрмә эреп, телсез калып барасың син, илсез кала күрмә берүк. Туган халкым, газиз халкым, телсез, илсез калма берүк. Чит милләтнең гүзәлләрен якын күрә безнең ирләр, балалары чит телләрдә әни дип эндәшәләр. Чит милләтнең балаларын имзәләр, хатын-кызлар, безнеке халык түгел, нык үзгәргән безнең йөзләр. Һәм bütün җырның сире матурлыгы шуларда өмет белән яшәргә кирәк. Һәрбер әсәрне ниндидер өмет белән яктыртып белән бетергә кирәк. Йорт диварда һәм урамда туган телеңдә син сөйләш, үз милләтеңнән үзеңә сөйлә син, шәп кияү кәләш. Башыңны горур күтәреп, яшә булып ут һәм ялкын, телле бул син, илле бул син, җилле бул син, газиз халкым. Чит милләтләр кушагында син калмассың бер көн элеп, туган телең, изге динең, тарихыңны яшә белеп, телле булып, илле булып, яшә халкың, büyük bulur. Bizning татарның тарихчыларынан да килә безнең татарның таркаулыгы. Берсе без булгарист иде, берсе без урдадан ди. Кайсы бер якка тарта, кайсы бер якка тарта. Халык булгач аның төрле тамырлары була. Ул агач кебек. Аның ботаклары да төрле була. Шуңа минем татарның таркаулыгына борчылып язылган бер шигырем бар. Kimdir Kıpşak, kaysı Bulgar, kimdir Altın Urdadan, eytirsinler Tatar degen millet hiç de bulmagan. Kimdir Tipter, kaysı Mişer, kimlerdir Kireşin, ey Tatarım sin kaydasın,
Төшләремә керәсең. Менә бу бүлгәләү, ул безнең татар өчен кирәк түгел, ул башкалар өчен кирәк. Чөнки без бер халык. Һәм без менә шул керәшенне, әгәр дә без башка дин дип үтәргә, без ул кадәр күп санлы милләт түгел. Без берәүне дә читкә этәргә тиеш түгел. Керәшеннәр дә безнеке, алар саф татарча сөйләшәләр, төбе тамыры белән татарлар, шуңа күрә калганнар турында әйтеп тә тормыйм. Себердеке дип билгеләү, ул турыда да минем шигырем бар, чөнки менә бу яңадан татар конгрессына кайтып әйтә алам. Чөнки үз вакытында безнең инде менә бик атаклы Равил Сардиев бар. Безнеке ул, татарныкы. Ләкин ул үз вакытында мин космополит дип, үзе Институт космических исследованийның директоры булды. Ул институттан бик күп космонавтлар чыкты. Менә шуннан чыгып язылган минем бер шигырем бар. Себердә дә, Кырымда да, Уралда да, Үзбәктә, я татар Индия, үтте инде үзәккә. Воркутада, Донбасста да, татарлар күмер чаба, баш күтәрми эшли татар, Читада, Күмертауда, dağlarda һәм чүлләрдә, төньяк диңгез астында җирләр күтәргәннәр, инде кая ашкына. Ник галәмдә татар юк дип, угаламма син дустым, чөнки татар җитәкләгән шул галәм институтын. Бездә булай үтән булмасын иде инде. Аны ул институтны җитәкләгән кеше татарны да шуннан чыгарырга тиеш. Инде Рамил дустым якын итеп чакырган өчен biz Башкортстанда булдык. Һәр вакыт янәшә булдым. Шул кадәр безне якын итеп, якын күреп, бик зур рәхмәт сиңа. Туган көнең белән иң изге теләкләр. Хөрмәтле милләттәшләребез, хөрмәтле кардәшләребез. Инде чып-чынлап Татарстаннан соң татарлар яшәгән иң зур төбәк ул Башкортстан. Шуңа күрә инде без бер-беребезне аермыйбыз да. Татарлар дип сүз китсә, күбрәк Татарстан белән Башкортстан турында сүз бара һәм күпчелек инде күбебез дә шул республикаларга йөз тота. Инде белүегезчә, халык санын алу вакытын инде тәгаенләп бетерделәр кебек, тагын үзгәрешләр булмаса, шул уңайдан инде менә Данис Санисович та билгеләп узды, мин язучылар берлеге әгъзасы, яшь шагыйрь буларак үземнең бер шигырьне сезгә җиткерәсем килә. Татар булып дип атала ул шигырь. Яулар купса, атлар кирәк булган. Җайдакларын көткән яу атлары. Һәрбер заман үзе тарих яза. Һәрбер чорның үзенең татарлары. Безнең тарих тирән, тамырларын эзләп табыйм дисәң, җире каты. Кайчакларда бер арбада кайта, батыр даны белән яманаты. Шанлы тарих шәнечкеле гөлдәй шәнче бала үтеп йөрәкләргә, татар дигән кызу канлык гүя. Тумыштан ук безнең күкрәкләрдә, тумыштан ук тынгысызлык бездә. Тумыштан ук бездә ярсу йөрәк. Мөһим түгел. Нинди чорда туу, татар булып гомер итү кирәк.
90'lı yıllardan başlap tanışlar, dostlar, şundan beri mene şuşu jırlar da indi, şundan beri yangıray, hem de alar aktualligin yugaltmıylar, hazırki günde de bir köp kişilerinden, bir köp yaşlar başkaralar, yanartıp da özüm de yanarta baramalarını çatap bir yanarttım indi. 90'lı yıldan başlap zamanga to'g'ri keladi e'tibor tashadi shunda. Bik ma'noli chunki ul she'rlar, unjirlar, so'z bik ma'noli, fikr o'zi bir qodida kibik, mana o'zimiz söylashgancha turmushchan jırlar ijod etar amil. Şuna göre de onlar halk arasında teng taralgan. Çünkü indi mında mene iratlarda, hatın kızlarda özümüzün Tatarlarımız birge aşırışığa gelgenken Tatar Kongresi'ne bu yufqagına tügül, көңілде şunday umtuluş var degan söz. Özümüzün milletimizin ruhu var degan söz. Ramil Efendi indi ol mene biz Jagligaliga yettegençe bitemiz bidini. Anda ol ızganında da buldu olayı, onun anda bulmay kalgana var mı eken dep oylayman. Çünkü ol koyda jırmın ağla, ol anda indi öz kişi. Şuna göre bu yerlikке kelip de ol özümüne bayanistlarının da jarşılarını jiyip mında şahitkan iken yuqagına tügülendi. Көңілі жырлый, көңілі яши, көңілі өсеште деген сөз. Міне өзіміздің конгрессқа келгенде, біздің енді комитетлар бек көп мында, сізді Данис Әфенді таныштырып кеткендер алар біле барсыдан да, біздің енді хатын-қызлар ұйышмасы, хатын-қызлар комитеті Ақ-Қалпақ деп аталар. Biz indi Башкортстан жерлегенде де Лютия Вахина жилекле безнең, ондағы безнең 37 районда бүгенге көндә Ак-Калпак оешмасы эшләп килә. Һәм хәтта Ак-Калпак оешмасы гына түгел анда, Сахиб Җамал оешмасы да бар сезнең анда. Безнең Бубыйлар исемендәге оешмабызда хатын-кызлар оешмасы бар. Бердәмлек дә бар безнең анда хатын-кызлар оешмалары. Анда безнең берничә төрле оешма эшләп килә. Алар барсы да шушы конгресс карамагына керәләр. Hem bizning uyushtirgan şaralarga barsıla kileler olar. Hem indi biz bir bütün xotin kızlar uyushması bulup turabız. Elhamdülillah mene bir strateji planlar kabul ederler. Türlü Aq-Kalpaklar hem bütün Tatar uyushmaları işlep turar. Elhamdülillah nindi dereceli, mertebeli şairlerimiz var. Qaragız Ramil Şuragov bilen neçe yıllar birge kulga kul tutuşup her avgust ayında tiplahutlarda mene Tatarşa anın jırların jırlap Tatar tili turundağı nindi bar anın oyanışlı hem көңілге әзірек үмітлі де, көңілі де ауырттыра тұрған, яраса сала тұрған сөздері татарға уянырға вақыт. Лекін бұл, білесіз бі, татар тілі турындағы мен 16-шы ғасыр шағирінің 2 yıllığını әйтесім келер. Бұл Мұхаммедияр, Қазан ханлығы вақытында Мұхаммед Әмин патшалық еткен вақытта сарай шағирі болған Мұхаммедиярның 2 yıllық шиғырын әйтесім келер. İyi büyük til, sen şunday şara, sen tüzelsen barımızda tüzele bara. Qara güzeli, til tüzük bulsa biz de tüzük bulabız. Bizden көңіліміз de tüzük bula. Biz matır sizlerden nesili bile başlayız. Mine şuna ayteskile. Mine men şunu anladım. Şittere bulgan sayın tilde kadirlerek, Tatar matbuatı da okulan, Tatar kitapları da. Biz Tatar yaşayan kişiler, onlar milletperverler, kübrek. Biz Tatar matbuatını birip jibereriz bizning şitilinin kelgan milletdaşlarımızga. Alar аны bir-birsinden gaileden gailege tapşırıp okuylar.
Менә үзебезнең кайбер шартта беркемне дә гаеплисе юк кайбер мәсьәләләрдә. Үз телен кадерләгән халык кадерле булыр. Дөрес әйтәсез. Biz үзебездән тора. тора.